onsa meto aso bi wo se adananim guase yi adenti na be ma wo sa to bi animu na mebisa se adenti na ya na wo sisi taye wo yasa obi wo typhoid wanu no sa yare ne nkoye obi die ye ulcer na ba mu kura busa yare we die papa bi ka se mi ma mere ho se doctor me ja de die me koye will e de ato if you say me gidi se no na de mbeko if you say obugbo hospital wuti dia o ma gidi yiye na wo tue sika ne nkwanti na bra ho se mu kura papa ne kan ne se doctor me pension pay kura no e te se anu ma bi anum kete madam fu bibesi e te se due motom nanso wasade akwaje no because opene nkwanti nanso sika bia watue bia watue gukwa ne ho nto no abusiafo adekranti a wo saa ohaw na woni padue mu no se ya anye hwehwemu ti asem ne ye pa o na ye hu adekranti a yare na ba wo modura enko enne wachina nso enko ade chenso a enko na wa wo hwe me no ne ye so so ne be ya adwene se asem America na ye no kre na represent pay wo ni say me na na bi ko hospital okoba ye no frame was doctor ye say no liver problem atiefu ahwefo mo nti asem ne ye o wo say ye say me sa o kidney problem na asem o sa kaka anwa na ehu pa na wona ne say ye say na Akoma ahona ye kese na me bi ta asem mame nana na test be na doctor ma okoye ye ya ka che say o kidney ni o liver ene wa Akoma ahono asema okan na yare ho se mo se me ko ye no ya anyi me moja ya nkotwa me scan eye machine bi ne yesi mi nsom ana se me mfa me nsanto so eno ne ye hwe so ye se computer no yare ne nyina abegu so na me yam hyehye me na me ka che nse onka na Akoma nto ne efi se liver na awaka no kidneys na awaka no ene Akoma yare na awaka no yare a ehu no kure nanso enye sa machine na yesom ana ye de ensato so no enye na hwehwe kidney ni liver na Akoma enye no kure enti mema ne koye ECG ena mema ne koye abdominal scan ena oye liver and kidney function test afefo mo ntie ne liver and kidney function test ye no mojam ena abdominal scan no so ye scan ye twade hwe liver na kidneys okoye wie no edingisem ne se ni liver enye hwe ni kidney asembia ma ho na Akoma ye adwuma kama eso na machine na yi yare a na nke be hunhuna no ebusuafo asem na etiawa da bia meka mesaka bia mu se wo ko hospital bi na doctor bi pese ohwe o ma ho to yi a anya hwe kura no obeka se kotwa scan ne hwe o ye mu niema efi se o se ehu liver no kidneys se de si adwuma fa eno kokwale bu no komfano chene hospital kase mu a nipa bebre da dialysis na me wo WhatsApp group bi wo ho anopa me bi na me ye mahye abrantie bi a me mu nipa ya se wonya kidney failure also koye surgery na yesade ne start dialysis na machine emum ne be yi fi na fi ni padua nu na ka da ne tiri so no abusuafo wo de mame a metimi ne abusuafo edi ne bese mfie du ne anya adwuma da o kotua because of ne kidney ne liver enti na me ka kire wo se uko hospital bia doctor no force no nkotwa o liver ne kidney na so nya doctor bi na ne tiri mo odi o enti na wantwa o liver ne kidney so yemu niema no ne bo eyeden ne sent ne yedie yese oba yebetwa o liver o kidney yebetwa o prostate yebehwa awudie mo ba ni ahwa de kwenti on de be mehia ne nso de ba abonten ni ahwa de kwenti a fibroid no aka wo so achesa ade wo yare aboni fe ne PID fe no pelvic inflammatory disease na say enso bi abegina office me fe ovarian cyst na buso for scan we se doctor bi si kotwa na wo yo ba o liver no kidney no awode no unkuta 300 kwa nyaade obetime atwa sana be man so yesi twa prostate ka o liver no kidney ne ho a ene so unkuta 300 na ekira wontimi ntwa me de no ato ho de to so bi Akoma kum nipa na so Akoma yare de man wo yehu esere yare bia ne se eno de betime asiew ema wonka ye anajo ba akopɛ awia ba akopɛ bi just a call yesi no wanyare ene ofrim ne senti no so obi a wo ho utwa de boni frɛ no ECG electrocardiogram na electrocardiogram eno ne de be hwɛ wo liver no wo Akoma no wo heart na wese de si adwuma doctor bi se koye a unkuta 250 asan chane so ma me se lab akopɔ be 10 bi wo ho a
senya sikasem a ye ko hospital o senka ye na o se ye every 3 months impo e wa bra yare maaye ba ko ye hepatitis B malaria typhoid o se show blood group sugar level o se do so ye nhwe mo agodo bebre wom na satas we doctor bi si koye na nkuta 25 million a wontimi nkoye na ni gisem a me de na mrafra meduro so okay abusuafo dwumadie kasie bi koso won nat yaso ye de miensa ukọ Accra ye wa Taifa ofa Taifa ka so besi wa Davi bookshop busa Fairview ye ni Fairview guest house and bo Sprinters ye behind Rainbow IT and Electronics Kumasi ye wa ahenema kokoben dwumadie kasie koso nyina ne se mbayi wo kira ye Tuesday and Wednesday si wo se tesa hodo amabobo so a uka bo manka uka ye 1000 Ghana cedis no wo kira na de che wo ba me de ache wo free me nyu sika bia asema me ka bi si Ghana ha bia ada na hospital bia no so betima ye bie gise doctor na ne na scientific ba and research clinic shansoma me say oh ba aye card na wo betua ye de lab ni bibia che wo scan ene akoma betwa nka wo ka be 10 million free say ye person hu yare na unya sika kakra edito aduru enam se enum so ho beto nti no eni gise ne say so no wado ni wie 1 week 2 weeks na 1 month wie a yes sa bra be check se bibia kwa eno so ba ye nyu sika bia so ba na beto sika foforo bia na ye woduru na woto ti be di code yi e betudwa me de number yi betudwa na waje code na yahwa ama nwema timi akokama number wo be frɛ ne ye 0244 0244 12 02 02 02 69 69 0244 0244 12 02 69 69 mami asempa de etia minti otu Ghana fo so bebre me de ma asem nyina ekwa wiye no menu aba ma ya ta no nsuo bebre ayesa obese wo kidneys ya many di anadu e ma ye ntwe men su common de ya ansane anum nsuo because every 30 minutes liver and kidney especially kidney here nsuo ansane timi aye adwuma yi enti o se onum nsuo bebre na mo de make twato na me de number na twato na me de kasa abawie ne say wo kira adwumadie ne ye adwumadie sonko enye wo kira nkwa ye Tuesday and Wednesday Taifa and Sprinters and Kumasi nso ahenema kokoben wo si station ho a wo se wo kɔ mask we nya yira kwan kra na mo de ye kanya say wo ba o card na betua 50 pe o scan ne Akoma ne bibia nka wo ka 10 million de achew free ba na wato aduro yenim se wo beto ntine se waduro sa Brian san check biem ne ye hwe se aduro na ho no ye fa o liver na o kidi ni problem na wo hon ekɔ se kwa ne yenso ye hwan ye de atoye ye mpese obi betua sika na sika no ankoye adwuma e de ayare sabeba tibidi me number nyina me de me kasa nyina ekɔ awie no be fa number we no ado special code number ne ye 0244 0244 12 02 69 0244 12 69 me number obefrɛ me na bibi kire wadwuna betimi abusa ho asem ansa na waba na ene ye 0243 30 72 76 0243 30 76 mami me da wasepa wakonya amode amanask doctor yenso ye da wasepa papa se wodi apomuden encheche mu do adomene metiefo ne mahwefo abusia ye gina we so na ye twa ye hu sima ye ba sesia enanti sele boko de ye boko sa edi kan free hin e bai me free ebra okay ne yenti we bonwire ebra okay when anti say me de be ma bi trans ye wo ye ye wo ye no na be man ma me so on plan ware no so ne ye jai ti be man so wa free or your property ange chese chese ma wonya baninya oba japade o ma be ma ne ma me so mfa japade ne ma nkura no ene se de abeda ambo ne bi enu wona ne wo emma do say me ne wo baako adenti na wasese wo mfa japade ne ma akura wase boy ma na anye hwe anye japade bia esumi wo ho ene wo tu foundation na me wo ho bi ni ye ware
maame so on fa japade ne mankora na ya bona ye course tu ayi that say me de beba be 2 years ni ya hwede ne mu a on fa ma ene e de abeda amo eba se wo so won fa ma mo no anamo be na mutu fa ho na be wi ha na mo me ne me bla pani ya tu ho na mo ya kone na so saa kora no so akone na so saa o do gina na ogina so be ma na kora na japade o kwa o ga nse wo ma wo o so be ma ni bi enso no won fa akora no kwa won fa japade ne ma no won ka ho hwe enti be 2 weeks na me ne me bra saa ko be 2 weeks na me ne me bla saa ko enti ye ko ye no na ma me ne se makora na emra ma ye ni achi ye ko ya ye ba ya akora ne se wona na so de obema na japade ni bi na obema ni mienu ana okra ne ba na me se mienu a okay ene ye bema adansefo che so ye pipato so ye hu se say no de bema akola no fe de akora ne sa akoya ma me ne se japade no ko pe eni japade bi na so akofa ni nwa be ka no ho de a oni japade bi a ye de ode ma ye tie pa emfa ne kokko ene ye de abeda asemo ni nua mo be no akofa be ka omo akokwa no e ma me tie ase so awo ba ko aka me ba no ho ento ko me ba no ko hwehwe ni nua no so mko hwehwe ne ye nyina ye ko ma me no ho ye ko ya o ti se akora na ba bie no ene ne bu ofukura nya asem ketua wo so ma akora abaya na o ka me ba no ho no o ma na japade ni bi eso ye ko ho no me ne mpanifo ko ma me no ho me bla ne mpanifo ko ma me no o mko ma me ne ka kire me bla mo se mi kro ne wo baba e wo ma na wo ba ko kan wo apiadu ni nde wo wu boy ne ye ne wedding wo wu sister ne wu ne ba no nsu wu wale ne ayi kan so ni ba bia ka sankra ne mie no ma me ne se do ka me ba no ho de wanyi ni ntumu da sakra ne ye ne ba wo ba na nyamfie sei me mba no 20 years na se ne nka wo de nka ho atete wo ya se be ma ba mienu nka de nti wasa betena se so wo de we na be ka ho no wo na makola no ti ne ko obi an so o hye no on ka sembo ne nkyere wo memma ni bi se wo be ma ni bi na de ade be ma obi no e je se ye tu so nsa na ye ho pipes na obi ehu sa de we ya kola ne dia na se ye ne papa de nti e so nsa ba biem ne ye kotu wo ya won fa on ye je so on ka yi kura nche obi a obu befu e so be 2 years ni o man bi ene ye sa ko ho ya wo se ya be ka ho nti ene ye pa ye fa ne nko court ene ye dia be dan mo nti bo ni bi ene papa ni wi ho na di na de ni nua bi fe ni ko po me ma me ne kura mama ama bi enti no me ba ne na ka che no se ko po na ekodi ade o ma mo wa ma ye ni bi ma me ne se me na makum ne ba no ne ba ne bewu na ne ka ni ya ka pa so wa nku an ke bi an ke sa wale na ma wale so ke bi an ke me sa wa no wa wale ke be na wa sa ko wale se sa ta na me twempena na me ne be ma te so on se odo de man se wo twempena be ma nya ho ade a ubetimi asa ne wadi akabo makwa na nka wo wat na hono ma yesi wachi mienu no ka besa akobak say odo de this you can say chese na wodo no na ha ni mienu nya ne ye do ye ho ti ma me na ye musi akwan ne kwa ye ne sa twempena sie so ho ne atwempena sie na me a me hwa mfa so bia ni so na me te no nti boy ne ko obewu no ofre me se wo yare na me so me na me fa ne ko baabi wo se ne ma me de ne be ko baabi ti o ka se me na mekunu ye ko nso se we su da ekunu ekum ne ba ma me na nyamfie sei ma me no o ko 100 years ele se dementia ka ho ebia no na ya ne santi u kwa no wa ka sa na ne suban tie ayi one ne tnada ma me no o dam ko woni fufuo nyina ba me tie ne bebe ono te mu wa so ho so na me kokko woni fufuo ma no wo fufuo avo pepeche mi ja so wo ma na visa na me pebi kunu ni nti na ni afi ade na oni wani nhia wo se me wo ye na obehwe ayi oba me fie no me mba wo ni fie nsamanfo afi so me fie nso ye atakwa me opa che se me frahia fo fie enu nti na o ma wo nware ne ba no na sa ye di na tawa nka kasaboni bi che ne de na nka kasaboni bi anche okay enti nka ne natena wone na wo ne ba na wu wanya baba ma asesi na mu nka den biebiem na ti so no amu busam wode wabusuafo akọ no pen ya akọ eno so wose twan ya kan se be ma ni wu ye na o mu di
Onso ye 40 days. Monday. Enti mabusuafo koi. Me de say so mpemene ma hwe. O ma me nabi. Mabusuafo koi. Omkwa no mbo ka asem na. O se omu ye no se na be ma na japade akora no mbe nde. Ma me nsa kwa kitwa da pa japade ama no. Na sabra na aba na nya sei. Satam na me ba no be 30 years. Be ma ye ka na asem yi. Owu ye na sei ni. Owu ye be 30 years. Nse na mba na opi 3. Nti sabra ni mu ana odo ba no koi senka ne papa japade. Na me de be ma no me ba no koi. Ma me ne se me nkom do ni mi ni hwe na kra ne do ni se de nana no. Se de akra ne to ma me no. Na ni adenti na wo di na no ne access to ne papa japade. O ka che se be man de wa anya hwe nti na japade ne ye ma me no e dia. Ukuru anya hwe. Sa na ma me ne ka. Na wo gidi so ukuru anya hwe. Abi de be gidi se mi kunu fan water foundation mi sika kola wo mu no de to ayi no. Wo mu de to ase. Ukuru no ye adwuma be. Now e kan se o use trader. O no trader ho. No o sai tu anwaka o ma mu tu sa aboa no. O sa akwa koye security. Adwuma no mi ensa nyina wo ye no ba ko ana se o ye we jai no sa koye we. O ye we no de na me mete ho no. Eye great wo mo wi su ayi no. E kan se trader no. So time I know use trailer na wo ne wo. Na me ne wo. Tu ni jai eche no koye sa. Ti no sa aboa no. To ha na eno call form no. Na o sa ko pay sa ayi na trader na adwuma. Okay. Ti security ni de no ye adwuma etwa to ye odi wi. Aha, won na bodi kan ye na nkane. Satana me na etwempa na busuafo hu ye. Okay. Die na beba ama ukuna ye japade na wafiri mu. Ono ne na di kan wo ba. Na ense wonom anase ewukunu abusua beka cho se omumma ne ba no. Me ni mo, me dwon kwa me ntia se fi se ma me wodi me gina ho no se makasa tia ne da kora na. Ontimi nka se me manu tia ne da. Eso ba ya na me wo ye mi problem ani me fie na obehu ne ye. Wo fie bɛn? Ba bia me wo ya ma me ne be hwe me no. E wa abla. Ade fie na ye de. Se na ye fihia kese. Ba na ase na pagya. On sata kwa me dan de. Aha. Na ase na ayi. Okay. So be hu you wase wo fie nye. Me fira hia fo fie. Enti o ma ne ba nwale wo. Enu ani me di kura ba di to. O ma meto me ba di o. Ana me ba mi kunu ho. Ebi se na mi kunu no bi su trader. On se no mo ko ni je meli. To ebi o ba kura na no ma o de bebre ma me ne mfa ma o. Ana me hwe ska mi kunu de bre me no. Me hwe an se ma me for de anu ha adwen kakra. Na ska kunu de aba isua. Ebe si ma ase so ansa na aba. Sa ta na me ni fu. Enti no wode me hwe de ekọ no na nkoye na me ba mi kunu ho. Ana so aba ukunu ho de na ye ntu obedi akora na ye frɛ no Fred Boateng. Ana me je ye fi se me ni mi kunu me pe mi kunu na me ko mi kunu. So ho ti me ko ho da mu na wantwu. Why na this Frederick Boateng to akora no? Maame ne na se ye fa akora no ntu ti mi kunu de akora no to o maame no. Maame ne de say. Maame ye frɛ na Kuata. Na ye de na Frederick Boateng ye tele say. Ni di ankasa ho. Kwa mo na ti fie osisi. Efie o mu de ama han, ma asin de o ti ni fie nku. Efie ne way. E o ko te dwomu market wa. Rooms say asem ne ye kan. E 6 bedrooms. Store ka ho a 6. If you twa hia ya to wall afa ho. Board o mo nto ba o masi. O masi bo hyemu Sa. Mo wo fie ne picture. Bacha ewa. Mo fama na ye mfa nto so na ye hu fie na ye ka ho asem no. Na ye nkoye nim. Enti sesei wa asem nyina ne sei. Ma asem nyina ne sei. Me ba na obi a ne property ne badia. Ti ne ba no wo gi ne papa property. Wo gi ne papa japade. Enye abusuafo ne dia. Okay. Me ba ne papa dia. Enam sukra me papa sa ase wa amaye bi. Asase a me papa wo wa amaye bi. Enam se me fan papa sika de koma ne ba no. To wa amaye bi. Ukru ne ti ase a wo ye sa japade no wi papa sika koma. Koma no. Sika san. Na me papa edo oso mi wefi. Sata na papa ene meduma nsase. Me papa na si otumfo adonten. Me papa ya sinini. Meduma nsase okoton ya me so papa ne doba pa ne me. Ma ya 33. Ba do odo me pa. Eti mi na nam ni ba bia me papa sika hye. Nti se me ne be ma ne to na ho kire bi ba. No waka me se ko papa ho. Ti me ko ya na me papa me ye na me frefie.
na mbusa se papa we no mu se okọ ashtown mo se ho nso na omayi ho eti bi ko mi ti so kwa ashtown na se hu se papa ekoto asase to oba ya na mi ko wi eska na me de bla ne mi papa dabo boy nam no so a me nya no me ne mi number ntia o na de boy ne ma sata na mi so adwuma ukunu japade aside the fie no unim so wo japade bi ka ho o bi o ka che me say what plot to afijase na afijase how many acres oh ende mini wanka ba mi ko hu plot no na nyame dua kra ye de esiso ti sa tabde emua na edijai o kire mo na emua na ase na ma me ne ha ne ba no no ha ne ba ne emua na edijai nti plot no afijase de no na fie na nka na wunim na mi na ni koko ewe boy ne papa na ni koko ne ma ne ba no ewo akwala na se ne koko de ye anuano mo de ya woni ni nuamo de ya woni ni nuano ni nuana wu de oni ka de oni ne de ya wawu okay aha ya wo mienu ka mi kro ya wo mienu pe ana ni nuana wu ni nuana wu ansa na mi kunkure be wu ti koko de nka ye okunu de ya ana ne na sase ai wa fija na sase no so na ni nua ba ne de ba ana mi kunu no so de ba ko abusiafo akoma mu nsem dwumadie na wasuguso awutie wa akoma 87.9 FM so o hwan so ewo eye onua TV so ewo multi TV ne so na abusia enkomo no ne eguso a ye die no na ye koye nim no na o kiremu a ni kunu wu ye no ne ba ona ne wo no akoda na nyamfihie aduo no 20 years ni kunu si dan 6 bedroom ewo kote he ya be ma ne ma me se o ma akora ne bi enu nti ene yeti a yedi ho nkomo yi mame nko oba na oka ho no ho blacky ho na ye nto aso emfiri wo no so na ye besa ba bebi nchen blacky yes dear ya samo esam no kwa abo mebo abo mebo awie yi eyin da free buy me pacho awie de boko pacho mi free kote ene so wote be adan wo adan ne wo me pacho okay wona ante se awie pacho me nante se awie se eya me kure me sister ena ne me kure ne kunu etwen pana so omo wo ye ti omo wo ye mu no aya kasa bai e wa akra no ho ampa na be ma ne discover okay awana be ma ne discover ho a na wo chai e kire ko ya twema me so ko ye nsem bebe fe no first ka cry mabie me nwane so bo ne ho modin ya so me na me maame hwehwe no ko fim se akra ni nya be 4 months ya na ka pese e to akra ni din me sister ne ko bo na ama ne one bo ne ye hwehwe bo na ama ti ono ma ne te se bo ne e be ware ti te se bo ne be ware ne me sister be ka cha me se ne be ko akotia wale ni so ameto akra ni din ya be akotia wale ni na me sister see you ti ono ma na obi ka cha ne bo ne se atane ni sister ne so mba bitia wale ni ti wonko no nko hwa akra no nko to akra ni din na boy ne ko bo da busuafo amane to ko bo ne mama ne ya hono mo be Sunday ene hu se santen asofo mienu boy ne so no o ne sofo bi ya asore payebo ibo aman churches woni bi o ne sofo ene papa fo mienu ene nipa be maame no na nipa be miensa count ya se o mo ya be se 5 ene mo bae omo baaye na je ma makunya tanase boy ne de wa amabi o ma me ne baaye ti ya ma makunya omo ba amane ona mo ka che se omo sere ne se na omate se yesi ye ba betia iPhone mu ena me ma me ka che ne me ma me ka che omo se wone me ba na wo se wo beto akwa ne din so ameto akwa ne din dia ana mo ba betia iPhone mu na mo ka se eni ti na omo aba nti omo sere ye nya abotere na se iPhone ne dru ho no mo enya sa ne ka be ye ne ka nti omu wi a wa ya yefo no wi a oba beto akra ni din ampa me ma me ye panyini oje omo no fe e kan bibia e ma ye bai ti e ba asa no omo ka asem nyina wi me kwa de me bufu ni me se me mpene ne empre china onte so obeto akwa ndi ansa na akwa ya yefo no en nti kwa me sanso kwa gugu omo so e ma omo na me so echiche ene ja me ma me pa ma choni wo ya ta e ba chan ene ye twa so ti ye twa so ma me ne se ma me so we baifu a utu anadwo a me metu awia to be ye ntimi me na me so utu anadwo a
Wutu awia so bitu anajo. Amagani Nti amaga sha ne be hu amaga hoho. E na omo pen so na omo pa e cho se yenko. Eja ewo no Jimmy me na mama me ye Jimmy no. Na ka yese ye kyen na ka omo beto akwan ni de ya ntwen. Ti ade kyen ne te se wo wale. Wo wale wi madam se ne na be ma na maame omo beto abafa ni din a yenim. Ti me sister ahomete sa akofi ode bia akofi akodi boy na tem na wo kan sem bebrebe na me ka chemi nyanso wo ntwa so nya me hwe nipa so na me sister ne ho ntre no beba unu na aka no asem on na ye wata o ye mitawia odimochi okay ti o na ma na me sister bu for sister yen ko jame na me ko bobo ani gia fi se nkwasa sam na boy ani dia na me su yo aka amate na me so fa atade hye Hey, nya ko eri ko no wo gina ha be mapa wa dress no din session but na me say na ma me belt ko din ya tino ko bodua na asosole ye yes fata de say yes madam and ti ko no gina market wo ablant ba wa dress preche no gina me say ablant ye wanya kwa ye chimi ye nim nya senti na so obusu afo ba say mo be ka asam tu ye tinu say ye ma nkwa ya ifo ye ma wo ya ifo no wi o ma to akwa ni din da bi ensi tawia to aso no so ana say ni say na menyu na ye no pa opem ye tu jino na abo ma no hwe ne ma ne bodua no na nampa chan ne ye dai ni ene ye bai fie ho na ma ene boy ne sa afre mi sister ka chen so sere ne dua no wannan na oba be shakro oba be ye bibia na mi sister se da bi ni tantoa ene ye be akodi ya asem ti ye ho na ye di asem no kwa antoa ti ye di asem no kwa antoa ye kodi asem no na bubo boy no na antoa ka chen se won be ye na sede no meto akwa ni din ansa na obedane ni dua na osenana waka mate won ko mo je empata e de ma mi sister na anyi o chema enko ayifo ni nyina abejafo ni nyina ne ye bae mama say sister say na mi kru no esa aba say ye enko a ni ye frɛ boy na say na ma me say mo ye na ni dua bia me ye na ni dua bia eti ye nyina omo mi enu nyina omu sister ye tete ma me ne se ne ba ne wu sister nyina enwu mo nkoda ne bia bia omo nkoda ne dua bia na ja me sister so na me baby na bi kunu so na ne baby ti ho na ma nka hwe ewu se me sister ye ale bobo no ye de ne chin ye ko baby a ese duabo sa bra no mo kai se dua na okoja ne ma ne ko boye na pa chan da na mo ye pache ye say to ana wo say ye ko nanka yakwa ye bibia friwa tama ye say ye ko no ene say eje nsamu na nwa efrim okay ti owu ye bibia wie na e kire ne sa ko ho na ye ko dane owu wie na am ko dane de ye mpa chan na sa bra no owu mu ko bo be ba na ma ne se edua ne de be ma ne te se menua la wo ma be ma ne be gira market wo se mia na makum menua no mo se mo odin me medi che me ne mama me medi nche mo wonwa ye na wawu na be ma ne ehuru ye eti me mama me se ka chan se wo so enche se me ba na timi ewudi a wo so enche wo so boa ho na so bewu madam afe pepepe wanya pepe menua ne ya wanya pepepe ena ye te se boy ni so wawu den ti na wonu ye ne wuye so na ko bo be ma ne dua ada na be ma na enwu no ne wuye be ma ne fa sika fa chile edi sika bre me sister no ada obo ni dua se so mo ba bia sika yes one pem e ka be fi sa asemuni edi se na be ma no so koi ba cho wanya pepepe na be ma no so wuye be ma ni wuye no me so da ye na ase me nanamo ne me papa mu nyina atwe ye fie ho ahia na ase mu di asem na jo obi ni etim me sister kuniti na Mr. Tim etim papa ye say ata me sister ye say sister checha say mu kira me papa nti me ye say you dance here wada ye e kira me say sister checha some ni kira me papa nti me ye say me nana bema ye say hey ata tena say won checha say ni mu ti ya na jo me sister kuniti say wo pa kira say mu ka ba wo say bibia na wa chi ono na de say me sister kunu e no so o de say o de jobi okay ela me sister kunu ka say wo do pa kira say mu ka bu na mbe ti me sister kunu ye say wo fa akunya nso fa akunya ela me to ya nti wa na mani ti jare chana me ka kira me ma me na ma me say asem no mu siesie won samam omo nsamampa mu omo di omo de ma so na ko asamado nti omo ka no wo nti senka me kira asem no mu di aka omo be frɛ me ama man kira asem no na ono ne tamakunyam se me tamakunyam ana say cut it off nti wo wasem ne say me masem ne say be ma ne so ye japade wo ye japade no be ma ne so
enam fofo mienu enimu ejapade enimu ema ne nam fofo no kura eya witness say akola ne ye mi sister ne ekunu ne ba omo ye witness say akola ne ye boy ne ba mebo wo sister eba ne de be man ka kire mo say onje enya ne ba enti ye wura mu no ema be man say akola ne ye ne ba echi obejitum okay ema ma sesa ne ma me ne ba ne ma me ba say o meto akola ne din ansa na okoya wedding no nti wedding ni mu no e na o bepa ye cho say o meye koya ayefo ni wie ye yiwa wo de baba wo no wa ma biem na me sister dey ebufo no kobo ne dua no akra no we ba cha akra no ho sesi ya wanya mfie sei ba cha no so 15 years na just no so some say be man we 11 years ni yes ne papa we no 4 years yes mo wawie okọ school wawie afi JHS nti wona ne nete ba cha ewo kote ha baby amotene ne papa fie no amoka no ebe pa market na chi wa eya asemo anti mani abre pa woni na abre ne sei mani abre ne se ajapade no ne papa ajapade nti ma me ne fa akwala ajapade mfa ma no na se obi wu na obi di ade a nipa na odi ade no so I learned se o mu chefa be ba chan ana mo mpene mo no so nya bi onu kwa no ni be ma ne nka mi kunu no one ne nka me na msiesi o mu ntamu asem na ka je wodi ade no nko no yi obi a nka me kwa kwa so odi me di agro ifisa na meso na wunya chance ba mi kunu no ani ni ekoye ba o na ye ni si na majapade ni nti mo se mo ma me mmabi ampa mi kunu da ho na nim kura ma hu bi na sa obade okohu ni papa ni on de koye amamle ma na ede na sa we de ya amamle ante na say ye de na case da ho nti o mama boy amane kura ko telefone nyele ko ne ya ba se o mu nyele ko boy na yi mama bo mama ne so me koy me ma me ba de koy me kra ba busuafo okumase ya e ma o mu koy oh e de ko ya se kan ba pa munye oh na sa munye mo no hol munye ntia mate ata peja mu ketu eba me na yenko yanim abusuafo ya ne nask herbal clinic for ebedi nkomo na ya hwe apomuden ho nsem da bia me ka me so apomuden de ehia me papa esan sese yetna se na uni apomuden mapa wapomuden ho nsem no enyina ye na waya no phone na wodampam na chese wu de wonyo ho a enkomo no kura nya wode se dia ta betna ma ye se ni sister free mu na ta twanto ma se nebo ebedinafo ya mamu nyina akwa babiem na yetwa eyadwumadie ne so yekọ ne ne good morning herbal me champagne fo akodi enkomo na adupa mudi aba adwamai so no yenso yenya mu chefa na aboy apomuden won nsem ama SCP ta ne santi dokatna se yekọ ne nche ne ama na kwaba beme na obapa ma he ya me de net is say ya na afam de ja kaso oluma mi so mahwe me hoye na metuma eduru a esuso mi mun kakran kakra de ma from abroad san ba he de na se me hoye ya da yesu nyame adom de me ase ewi ase na ngasa na ya de mienu pe na de nimpa nam nkomwo na e woni pedua ni mu no ene moja e de ye nam no okay